nisa sia Vilingi wa Mauvoo. Musiaisia ninawekwatio kana ni watindanesa wakatano wa umundi matuko miongweli na ratu mwaini wa dhandatu mwaka ni wangilili miongweli na itatundi utongea muvea nundu wa kusakuwa mutongo TV ngwatuni ya mukamba kwithiwa kiseze cha ukumanithia kila evinda na indi na watukwatiania imwe kwa imwe kusilandini wa page ito ya Facebook ila ni mutongo TV kana kusila channel kito cha YouTube kila ni mutongo TV /FM official katwamba kunengelelia Mauvoo alatugombanisie ateo kwa okuve alatukumbanisye ni vamwe na ayumbe Irene Kasalu na Boni Mwalika kwenda Kenya meyumbanisye ngalama si yulu sia mikalile mwaitu wa ukuwa miaka miongo mwonza kwisusia kiembe ni kisioni cha isani kila kimatu ukamba wayata Silikali ya kaunti ya Makueni kutoa isemaona niyo mama liuma kithio cha mukamba. Na minisa wa utalii na nyamusi ya Kithekani Penina Malonza kwa dhana kumina ngusanisi wakati wa andu na nyamusi ya Kithekani. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha tukwatianie ngina muthia tunengelele mawoni maku yulua Mauvoo maitu kwisila nambani ya utumani mukuvi ili teto kenda imwe itano wambie na ndeto mutongo TV nyenita wa Robert MUTUKU na Sharon Ndinda etwalila Mauvoo wa kwanzia ya meko na tuyambia Mauvoo maitu nikana munini wa musumbi Rigathi Gachagua ni waende ya kukonia maleve kinandu cheu cha nyumba kila bunge inavitukithisie ndini wa mutaratala wake ilovia kwi wakatatu chumwani ki Gachagua ula mweni wanda ya chathini cha kwikia ngovia manewa makimensio cha yolo cha jikwati kila kikiambu ni wathingelila andu mambevyo kutetheka na muvango wa nyumba ni ya muikala mena utuika wa miako alamethi wa maikwata mawia na ilovia sia kwiyaka na kuokelia mikalileyo kwisela muvango uo wa nyumba. Benjamin Mwaka enalivoti. Silikali yu ya dhana kanandu mambe kunika muvango na waka kanumba sio kwati munini yani affordable housing ni amathiwa ingi. Alameithwa maminita mauvundi sio na mena mautuka kwa nyuma unduni mauvundi misolo mitambo na miako munino wa musumbi Rigathi Gachagua athini cha kwikia ngovia amathiwa kuyeje kwati ni Kiambu aweta kuvitukithwa kwa mutatalo wa finance bill chumwaniki ni mbunge kuete uniko munene kwa muika maunduni maivalua. Our members of the National Assembly very aggressively for 2 nights passed the finance bill to create a housing fund to construct 200,000 houses every year. In the housing program, this university undergraduates from here are a very big beneficiary because you are the people to design these houses. The QSs are the ones to do the bill of quantities. The engineers are the ones to do the structural drawings. The electrical engineers will do the electrical drawings. So, hapo iko kibarua. Gachagua yasekana silikali dhina mawia mevandu ma utalo munene wa mathiwa la maende kumina maskulu na kwa umuvango wa kwa kanumba ngilima neli kila mwaka sio kwati munini wena usungio musio kwa mwika mwingi ula wenda mawia. I'm an honest man. I don't want to sit here and lie to you that we have jobs for you. These jobs we are going to create together with you. There will be architects, there will be quantity surveyors, there will be building engineers, there will be clerk of works, there will be electricians, there will be plumbers, and you will have an opportunity to earn a living. And that is the truth. Wengine mutakuja tufanye biashara. Now, I want to encourage you, please, I want you to have a positive mind. Kuangali kwake Minister wa Kisomo Ezekiel Machogu nwa kuulimanisyo siayo lusi yeviti kwa lula sulimanisyo hii kwa kuikia mustali nwambe Kisomo cha ukunikili yani research
tanzemwe akuna nthi maunduni ma maendeleo vindane thi ya utuika wa matukwano yani ICT. Research is the right food for generation of new knowledge and innovations. I therefore challenge our universities to redouble their efforts in mobilizing additional funding for research as well as fast tracking commercialization of the various research outputs. Na kwa ivinda ingi serikali ni ende ya kuthingilila thina kianda kinene nthino wa kulunga mwana wa numba sio naicho wa Mauvoo. Mudino wa President Rigathi Gachagua haitetea muungamo wa Minnesota nthithia Moses Kuria kukonya mithukumila kisasa cha NTV no weta nongi na serikali ikunikilenesa uthukumi wa isese. There is a bit of right where the media need to be respected, the people need to be respected. It is a win-win for both sides. It's both sides, the media to respect the opinion of the people and the people to respect the opinion of the media. You have been hitting us left, right, and center. Nobody has ever held you to account. Now, Moses Kuria ameuliza nyinyi maswali tatu tu. You are all over, you are crying. You have seen nothing. We want to ask leaders in this country to join Moses Kuria to hold the press to account. We must have equity and fairness. What is good for Nation newspaper must be good for Moses Kuria. This is a new world. So watu ya media karibuni kwa hii Kenya mpya. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye Nita wa Benjamin Mwaka. Na indi tikwati isese ya Mauvoo ni sione wa mwana wa kuthukuma uya wasio na ituatelete kuona amuika maitetheka ni mawia asu. Tuisonga na mbeni kana mwaitu umwe wina ukuwa miaka miongo muonza kuma utoini wa isani kikule matu ni utiwe ni thayu kwa nzia ya kuiyiti ya kiembeni kimweke musini kwake. Mawisa mavolisi alama osamwe wake na mauto wa nyumbani ya kusuvia miyaku ya ambako ni matuwa isi ukunikili kuthiana humo wa kikuo chake hitina wa kuithiwa ina ndakame na wimbu uthione wake. Mwandiki wetu Ben Musau yanalivotie. Ituya chevan wani ya isaani kikule matu itina wa enende kwa mukia livotisia kikucha mwaitu yu na ula esu itakiembeni itina wa nyumba musini kwake. Nutukulia muka ituezi ya mama mkuu ekiteni kila kibo tuina MCA na silikali dina tuitana kila tukulia ni silikali zizi chunguse nondo ya tutabia ni kwithi watu amwithi ya vinditi ate unena na itutethesia muno ikezi wano mundu witha abithukiie nondo bine thukie ze chunguse ze mane na teikulia silikali tukwate nondo wa Mauvoo wa ndoa nondo mundu withitwe ndu mana agitie itwaga na ikwithita na ende teikulia silikali zende na uchungusa bakezi wasiana imwe nondo imwe cia ile kanisa sikeza besiana ciena mabeba maitana kana omundu kwesilia kezita silikali chunguse na ende itutethesia nondo itasia mwana kibetite kwatitie naye mwaitu muku ukethia ono musiaitie ni mwaitu akwetwa ketio niki ute aitwa cia kana no esilie nondo wonete maundu maingi kwa silikali yatu ane kuchungusa na zize chunguse zimane neo ani moanie kana no we na itusongea nondo tena cheva kisio na marehemu mwaitu ito nethi wa tukithaitha nake na nne mwise ni mwaitu mukilu utena maundu maingi na ilana kwata report yesu nenegwa na maka na nasindwa ni chao na nenge otondu twamina kwitwa ni mheshimiwa ito twetele tumaleke nthi ni chao ndoyo na twitha twina umisio na otondu twegwa andu mundu akwatwa ithina eka osetambia ila ya ilite ya kuthi nikenda utethio na chuo na kiuno cho kitona ututethia kanisa ni serikali ni kana mutu iwisi no tona ukunenga umisio kana ochuo kitona ukutethia witha wiondo ucio bandu ba kosetambia ila itailite. Mwaitu yu ewetwa tawikalana mwitu wake na mwisukuwe na polisi ni mambi ya ukunikiliwa kuthiana umo wa kikuo chake ni kwitha na ndakame uthioni wake. Kila kwacha na wiyo natinda ba kwa na mkawa kwa na kwanza Yesu kwa makwa eba na muno enda na msewa nunda nda tena Yesu kwa makwa na yu twasenga nunu akicethwa advice newa wirja kimbe ila me ko yangwa no me amaboye nundu ena mapresi maingi
ila tuwezi ama ingine machao na ningi nyendito wanjo spati kamoni bari kwa kamo pesi kwa kamoni bali yena nimese kamoni nguma kwa mama wako mera wokiba ndia ona na mathina mama remba kwa unundu silikadi ni waka na ni waku ekatwete losungi omuseo tondwe MCA witu watabia polisi ni kutwete usungi omuseo maime ko chungusi tumano ni choke yake libe kina thina nono naito kira mono sengete MC wa Kisioki Judas Mbilindawa nukuta enende kuthinikia mathina makimisi na makimbene kwanzia cia kutoa isia unenania kavindani kala mekumbelwa ni mathina nzia mbingi cia uso mathina mamusi tio uo number 1 okaisi likale tio uo o this likale na ndo trained maito mutethecia makamwigani tio uo no loko bete asionge ikanwa tio uo ai ne mbai dakanikia ko aiku aitwa kula ando madakanikia ko mekawata kuliko yazeli aitwa wazeli ikalaku ayikalaku isu nzia number 1 zia number 2 mugayakala inywa ndo mamuti enge muti ndo mutia yi ndo inya ndo mutumia inya laziana tio uo mbaila nene piambe ya muti mugayakala mukanena ke muti tio uo ani very sure mugayakala mwana na ke muti muyanze aya ubina mathina mawekade tio uo muka manwa ke muti bai ndio tio uo no ine ndo mea bai ya thigila itonda adala ya egada ya adala ila kwemba mathina tumanze zia ila sia available sia umina mathina meba ene kila kingi toka mwane one na kemutie toka mwane one na kembaine toka mo ikizilikale ne tio tuende kanizani tio uo mavazi tana abe makatwewe nithia mwi wa Mwaituyu ni woso ni maafisa ma polisi na kutoa wa nyumbani ya usovia mia kwiyambaku ikulio inene ni Mwaituyu akitie kwiyita kana akitie kuawa gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Musau indi tuikwatia ikulo yu ya Ben Musau niyo kwata usungio tina wawisa ma polisi kwika ukunikili tuisonga na mbeni kana serikali ya kaunti ya Makueni nitwa isi maona niyo mamethenyaili mamaliu ma mukamba sikayoni cia kuthuthia ambaye ya mukamba isioke maliu makithio tanzia mwya kwisiana na Mauvoo alama etawe ni miile itemisio chathiki kila kikwende ya umundi na uni nikivikitwe ni governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior na yumbe kauta ma kaunti isu mwandi kuito Caleb Chalo ni wavika chathiniki na atumbanisia Mauvoo Mawana nyo mama leu matene mama Makueni ala momba ni muvya wotandithia utalii na kithio va kaunti ya Makueni ne mambise kwi umunthiu governor Mutula Kilonzo akitongo esia ndongo ile ingi tama MP mava Makueni Evo Joshua Kimilo wa Kaiti muyumbe wa kaunti wa Makueni Mama Rose Musio na muyumbe wa kaunti ya Makueni Mwandu Joyce Kamene Kasembe kati wa ndongo ingi onthe otomani wone kukuniambi kusiokea maleu ala matene na kithio kini kisio thina ula tunaena guo waleu na thina ula ninonie kibwezi ila tunaendie madaraka nundu leu noemie kibwezi sindila nona bakembwa ithionthe nitutonya kuatia sindwi ayando maikoma nanza ukamba wigwa ona eka kukoma nza wona mundu utonya kosa ndoko na amino kena aitwa Malika Drive siyumwa na siisilewa ndoko izu ni utoa mwingo kikundi kila kibaya liula meuseu ndutewa ku Kenya wetewa mwingo Mama Rose Musioni wawetakana Mauvoo mwi alame kwikumbila ene nthi mauma na wana mile na ku akikatha kaundi kwa kwithana chathi cha muthemba u kondu wa kusomethia ene nthi yulu wa vata wa kusuvia maliu ala mai matene na kuendesha kisomo ki kwanzia wasiukite magonjwa ya pressure na magonjwa ya sukari. Hii chakula ya zamani ndio chakula ambayo ilikuwa inawasaidia watu wetu kuishi miaka mingi na kuweza kuja kuchukua jambo na kutukumbusha juu ya utamaduni wetu kama Wakamba. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu na ni jambo nzuri, na Mheshimiwa Governor, pongezi. Nyeni asia yu sinduisi akithio nisionzio na sia ilote Okamba yu tuende yu Mheshimiwa Governor twabina kwa manandi tukuwa malewa makekamba
matene ona mabenzi kuya musito na makethia weza kwenda mundu mukanda kabilo uone mume akamate na mayabu wawani mume maona nywane mekukwatiwa kuendeya inge muthanani wa wathanthatu kaunti yenye amani. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, Makueni. Ndi tikwati alame obikasi atheni isu imeokwata ibuso yao ya isandi na chamwe kati wa maliwangi tuithi nambeni kana inendi mama tongulo nimendeka kukwata amba umilati ya vata tamalelu na muno kwivetana na maundu alamatona kwananga milati ino kana kumitunga na itina netoto sia tongo ikiwathukanio ala meungua nzama ya maendeyo nduani kana NCCDF ndini wa kilio mbunge cha Matungulu Matongwewe ni mwene kivila wanzama isu Pius Wambua maine na kavindani kalama atambuka kukunikila uthukomi wa lelu wa kumatala kwisila kinyui ginyakaba na kumya ukanyo kuyala maumasia muthanga maleloni itina wa kuseuvwa boni motesia ena mauvoa Wambua mwene kivila wanzama ya mundu mama ende umandwani kiliombunge cha Matungulu awetakana mitilatalayo ndene yatiwe na nilaya ni twendini wa waki wa malelu uvolelu wa kumatala kuthiki nyui na ingi ukilanile ndeni wa kiliombunge cha mwala uwetakana vailo vya sisa uthi ute wa mola nyonde alama la nilio kuthukuma malelu oka kulilia lelu wa kumatala kwizela kinui kumiseleni ula uendete ngina kava tuino tanu nundu wa mheshimiwa mule nundu wa ila wathanie ni waise kana lelu kasobua na uwo kana ndeto siake lelu nusobuwe na nusobuwe na weki wa malamu na wakinwa ikwatia nituona kana maloli metito matitanine kuma tala kuko bika kinui na kutheya na imatheete ndeto mbingi simbite sisi ya kisiasa simbite sisi obungu na uonekana maloli alusumetitwe nimeubalano nitinga ikoka ikakinwa nilola na yitwa kiwiyulu uonekana paimbeza situmikite na hii kila kintu chonde nikiendete nesa na kuyarana na bikiundu ipya lelu suri woso bitwe ati aniti na thukumia ingi la mendi nwanzamba ino mawetakana mithangala ithitwe yenza utewa malelo ni wathukanu na miao nendi ni maeleo kwata maundu maki maendeyo mbau na kuveta na maundu mathuku la matonya kutunga maendeyo netina na muno kwananga malelu la matumeti ilo vya mbingi kumaseuvya ni asiani twende na kuseuvya malelu maitu kwisila mubango wa kera na nienda ukulia enendi maitu Matungulu ila twamina kuseuvya lelu maike kwinza muthanga kuute indi wa mundu nukwenda mara mkwake musi niende akayute mara mkwa pala mailite nitwathitwe twiseuvya lelu mavinda maingi na tuyona anu maiku ya kithanga thi na kwananga lelu kula tuna service kwina kula twende na kwikia culvert ni kulia maikanange culvert isu nikana withie nisiethiwa imatethesia kukilanilia na kula kigu kikendea wake yesila ivindani yukite Otagu kanyo ni umwe kwiyene nthi la methiwa mena matambia ma kwendea kuongela tumondu maleluni methiwa makethiwa maitula mea kwikia sindu sio maleluni ila itonya kuthea mbanga makosi wa matambia metu makimiao lakini guku ito tiasia muyumbe mbora kwa kitumi kiu ni kulia ene nthi undu wa lelu nuseuviwe pe andu meki ya miondo kana bumps nikenda ngali ikine mbora nienda kwasia kana wethi wa uthikia sindu cia muthembo nthi ni alelu engineer inenie nake na ambia ulati ukwatia ajikia sindu isu wondu wa kusia ngali ikabite isembete no kukwatwa na yose wa atua kwikia bumps kwitha kwi miao na nengi pe mutalatalo la mundu andu matia ukambo thini wa ofisi wa kera no itabua undu wa ile kwika nikenda sindu isu siekiwe kwa utusuvie lelu situ nundu isu ni zimbeza situ na nimbeza sia mwene nthi ulawe na kito kingi niwetiwe maramu na nditutethekie kila kibonge ndo no mukule ni o ila kwetha kwikitwa ukaendea na kwitwa kiwu nundu kitwa kikeo kilo kingi ila alama loli makinanga kuwende na tuchupileke lelo na be kala batikeba tabaki noi ke obaka ile usirio kakua kaka kolokelo ingi nundu ni kanini kuni twatunga mubea nundu wa mheshimiwa mule endeo na weosu na ngaina kuwathime Tungulu kaunti na Masako nyeni twaboni mutesia
Na hindi dukinikila mama utumanini ona mundu kwasya Gachagua aeke ukenga university graduates kana makakwa atamawia kwisila nyumba ila ikwakwa Kenya kutuye kwakawa na isino siasa syake na Ruto sya kwimanthia uthui asieta wa Anthony Mauvoo kuma Mboni. Hindi ni woni wake ndiye na utunengelelia maoni maku kwisila kwa ilita tukenda imwe itano twambo thio mwavanini yetu siokethetie na Mauvoo mbenge. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya viasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile viasala situ. Mazpoa nidhiya isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Dhiya jitu ya mazpoa nidhiya isovyu na ujitumie kumina wauni kuu ya musiwa kuchei na muitana vyu na andumaku. Cha vata munoni kana dhiya jiji na nutrients ya vata ndini wa mejitu. Dhiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithami kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwa chichaku na dhiya ya mazpoa wiyone kivothokanio. No kwa dhiya ya mazpoa ndukana ila iva kuvina aku wholesale kana ndukana nene sia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Ni na utho chengi twendeye na kumanithia amwe matongoi kauntini ya Kitui ni mathuthia enenthi meyumbanisye kwikumbelwa ni vinda yumo yake meikalile kuma mwaini tuendete itina wa mbunge kuvitukithia mutaratala wa kilovia wa mwaka huu aina na kisioni cha ngutani kana ngutani mwingi udholoni wa sua cha thini kimwe cha mathiko. Mutongoi wa kakauntini su ya Kitui Irene Kasalo ni waweta kana Akenya mekwata ukono kumanwa na kana unyuviwo neto ilasa kwa tuambau ni moyumbe wa Kitui Ruro Mboni Mwalika Lina Mosangi nukuelezea. Ayumbe amo nene ya kiathini kike mathiko kileke tuaiso kiwanzani kia skulu wa musingi wa ngutani mwingi udholoni wa sua ni maweta kana Kenya ni maile kuyumba ni sevinda yumu mbeyange kwa mbie tuko imumaini wa mwanzeti na wa mutalatala wa kinandu kuvitukithwa. Matuku atatumalela tuithetwe bunge tuku kita tuvaluche finance bill nikasa mwanda sio tukutia munaona twang'ang'ana kila kindu cionthe ona kawoko mawala kindu na yetu kwasia no Mwisuru ni nabiti anometo ni moyo umezia nondo be moda mambo banda bai singi ekomele la kwambia kugira no kwanda na dijuma mando kwa manga hii marasiati kwebi na hiyo tonyo musisia abona mwena ngongo munenge buzule buboku kena kumanye na nona uronga wiki Kenya ona mwena ngoja nondo Ruto siasa ana tunenga kami kana nene kami na ndo maza menda kami kana unaenda Mombasa ambapo sema Mombasa nondo pia emi ulizo kana ngao yao na mauta mongeleka kila kitu chote kigana utauni matula muti utongoi uu wa Kenya kwanza kwa kila meweza kana utongoi wote wa kutumia kithui ufamana kumavinyia NNC na yawe isiwa nikakini lani siawe enda kila mudhuki muonze atulwe 3% ya housing levy inwe munenda kitau ya kuyenda ndo makami mundu wa PhD wewe wanakami mundu zile ka university wewe wakamie tio mundu wa mujengo enda anakamie nena dondo na
nye ile finance bill ya kwa ngone ya tanda tu lakini ya kuna ingi ina bila tena ile ingi ndio bila tukuita kwanza tu president tunajua tu state house kama kwa labda bwana tuone na president tunga hiki izomweka hino kile lakini ya huyu pemo ndio kitu kizamo maasia onela koma yego ele kumwa yuko omemwe mbeje ana lakini mtu ongea mubea ando baito nundu ile mwakonie asibiwe kula balaji angewe ndondezi balaji wewe ngojo kumana na kiini maelesekana changaliko uvinzani nimekuendea na kutetea haki za enenzi na vula mama kule maende na kumivoya nzi hii ya Kenya. Neja numa opposition tuende ya kuukita. Nono na zeine mbiyu ya wito bikie. Nono tuwale kuukitia mwana Kenya. Tuwale kuukitia mundura wenzi unake ingiwe. Kenya itaharibika. Lakini sisi tutasimama kidede. Sisi tutapigania wa Kenya. Tuweka 1.5% housing levy ama civil levy ama taxation. These people are confused. It's a taxation. Na kuna structures, there is no legal framework kuonyeshana vile hiyo pesa itaenda kutumika. Hiyo pesa ikichukuliwa na watu wa KRA wanafaa kupeleka kwa treasury. Na inafaa kuwa na ile line yako ya ile vote yake ya vile pesa inaenda. Na hakuna. Sasa hiyo pesa itaenda wapi? Wakenya wenye wako na roho ngumu, Mungu atawapea, rais ndio mulani. Kuripoti ya Vilingi Mauvoo kumangutani mwingi wa dhiloni wasuwa kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Kungi ni kana minista wa utalii na nyamusi ya kithekani Mwandu Penina Malonza ni wawetakana muvea wake ni wiki itamawala ni ome mwanya wiki idhia kana nyamusi ya kithekani ni siaika kulika misini na kunyamasi ya NND. Aine na kauntini ya Mombasa ikumanoni ya ene yanda kivothokanyo muvea ni wa utalii. Malonza ni wawetakana kitumi kinene cha nyamu kulika miundani ya NND kwetetwe ni mbua kwithiwa ina inini na kutuma nyamu ii itakwata liu na kiugo cha kuyana. Angelina Mose nukuelezea. Malonza ni wambula kana serikali ni ikiita maula nyume mwanya kuya kitheka cha Savo East na ila ingisi nyamusi ya kithekani kuitana NND kunyamaswa ni nyamu ii ingi nukuwetekana kitumi kinene cha nyamu ii kwa nangia NND miunda yo kwetetwe ni mbua nini na ila inauye na kutuma nyamu ii itedhiwa na liua kuyana. Kini tuizika na mbua ndina uanesa na asa bunga ito ila nene ita wa Savo ni na receive less than 4% mililita ya mbua na nundu wa kitumichu na muisuyu si katika Savo initu ivingevo lakini batena leo na niwo kitumisi umalile na nituende kuikia mikakati moja wapo ibo ya kumandaliwa sio na kuia na kumandia kiwu na niwo kitumi nendete kwale already ngakomane na leaders ma kwale monde tuina waziri Mufulia na governor wa kwale nikenda tunene maunduni Minister unu wawetakana vayina vata wandongo ikulicha maunduma uteti kwenye musi ya kithekani ni kwithiwa ni wiki ita maulu nyume mwanya nikana kuitungi ya kithekani kuitana NND na kwa nangiwa miunda yo tuweke kuikia siasa katika namusi ya kithekani niwa anumayasya initu tuika demonstration Kenya nima ini problem itukwatie na nendo nena categorically ministry yakwa na government ya Kenya itethesi ya maundumana musi ya kithekani kana manager na musi ya kithekani on behalf of the country of Kenya and on behalf of anduma Kenya kwa ndo nenda kwa asia anasiasa alame kuikia siasa katika na musi ya kithekani. I want to tell you I'm so sorry for you because you have serious agenda to discuss in this country. We are managing this. What time? I mean, katika ndhia Kenya la yombiwe, wa yu waziri wadhi directly mpaka to the village. I have already done that in Kajiado, I've done that in Wajia, nini kiteke kitu Saudi, nini kiteke Makueni, ningweka Kwale. Kwa utoeke kweke siasa ndogo ndogo.
katika maunduma na musi ya kithekani tafadhali. Malonza nukuetekana ndongo ini sialite kuiyumilia nikana mathukume mwe mwamba nikana kuitana ene ndi kunyamaswa ni nyamu isi ya kithekani ingia wetekana ni wikite malonyume mwanya makutungi yangalama ene ndi alama nangi ito liuwa na mali yoni nyamu isi ya kithekani ovama na kuikithekana vayimu ene ndi ona umwe unavikia kwa sethayu wake ni kumana na nyamu ii tusisi ondo mwene ndi ukuthiutani na nyamu ii na tuithuku maimwe na tuikwana na kuoko nundo I'm doing all I can't ni kefensi ni nenge na musi ya kithekani na ndi ya Kenya yamwa nundo nikita kuimanage kwa behalf of enende oite kazi ai nizie mieta yekela mundu nduitatu. Seriously, we need to talk. Nundo niwe kitumitiki kia mikakati tuhakikishe kana ndwana mekwiwa ni lazima mafaidike katika nyamu inosi ya kithekani na kila ngwika ni kuhakikisha kana Mkenya yoyote ula wiba kubina nyamu ya kithekani mbeni wako atafidia yake ya kwiwa, lakini going forward kuhakikisha kana bai mundu unakiitwa ni nyamu ya kithekani nondo tuikwenda kuiba mundu tui katika business ya kuiba andu kila saa tuenda mundu ndaka kitu kwa sia thayo ni kindu kivinya katika nyamusi ya kithekani kutu ni lazima to treat the root cause other than the symptoms. To treat symptoms to there tukikenga na Kenya nye nendete mpaka to the deep of the root nikenda wise kwithia nitamina wasama katika nyamusi ya kithekani na kila mundu ai benefit undu nyamusi ile to benefit andu ma Kenya. Wanawiyevo Minister Ono Mbolakanani wikite malonyume mwanya kuminukililia molatu wa Ronald Ngala Utalii College nikana kukilia seksi ya utalii kwa kilungu kinene wetakana molati u nuvikia kuminukililwa Mituki. Nitwa nene ya project mwenene iba katika mkoa wa Pwani ita wa Ronald Ngala Utalii Training College ambapo ni dhite ikuwa mite na yunga mite kwa ibindo ya saa lakini already mikakati nituiki ye na nitio dhikwansi ya project na ni kuthio thela within 1 year nikenda titone kupanua Kenya katika kwithi wa hospitality country ile kutrain maunduma utalii katika Afrika itu kwizila kituo kiki kwithia kiki nene muno katika nthi itu ya Kenya. Wanawevoni kana menya mawuya kukwatikana ndini wa seksi ya utalii Minister Ono Mbolakanani ni makwasiani tena ene yanda kivothukanyo kuvucha sekta ina ila inakunikite muno miakani ya wa corona nikana kwa ile na kukile ukwati wa nthi ya Kenya. Na nitukuona bena ibisu iseo ya Kenya kuthio binguka zaidi na kwete namba nene ya taliva na hii ni kustabilize economy ya nthi itu ya Kenya na muno zaidi ni maunduma undu mahoteli mauthi kuchangia katika Kenya Kwanza manifesto yulua ku-employ ni mwaiwe tuinene ya maunduma cruise ship undu tuitiswe athuku mingili umwe nikenda tunengane kwa cruise ship kuyini nzemwe tukuona sekta ya utalii kuliuchangia maunduma waandikani wa siana situ ile tena mawia ba nziito ya Kenya. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Utalo munene wa enendi alani maskota matue kithekani cha kambuni wa kuthia simiti wa East African Portland Cement kila kiima voko ukamba wa The River ni matula mote atongu ya nene silikalini kwa kila mamakonania na wana niko munene ula uende kukusiwa kisioni kiu wala maombowe nyumbasio na kulasimika kukoma mbevoni. Yu enendi ameenda silikali ya katina ila ya kaunti ikwatanisie uneni na kumina madhina na itheka kwa kanama itheka itina wa nyombambe wa maana ili kwithi wa iminite kuombwangwa kisioni kiu. Daniel Mwangala nukueleza. Maine na kwisila kwi mwene kivila wo Alphonse Kesula maskwota ni mania uthatu wo maitula mote silikali ya kati nundu wa kutuma asikali kuka kuombwa nyombasio na kumakuwa kuma kithekani kila methi tumatuite kwa ivinda yasa. Ta community ya Kamba ni kwithiwa suma ile ndelu ni twandie na tweka lamthi na vice president na tu ya muunda nuku tunenga pe maongeo yani pe kunena nya kwa serikali na ndu naithie ni kana muunda woneke nenda ukulia kinicho unatwitie kinicho tunaendie kweka lamthi undu longi pe metukimyao ile tumie matinga moka mondani mambi yobo kuombwa nyumba manifesto ma serikali ya Ruto maite maika ombo ya mundu nyumba na tuikwenda obungu maile kuungamana kila manenie nitwithi wa mundu
pe andu mako mabeboni tuyombo wa nyumbani itumitevo nitukulia utunu wa leave. Nake Benedict Mwimi na ula ingi no mwene kivila wa ikundi ya maskwota kisioni kiu ni wenda serikali nene ya county kulikila na kuthinikia thino kwa mituki na kutwaisya unenania nundu ene nthi ingi ni maende na unyama na ingi kulasimika ukomanza mbevoni matena vandu va kwikala. Kumekuwa na ubomozi umefanyika hapa kwa hizi shamba za Portland, ikisimamiwa na polisi, na tukiuliza mahali mwenye amewatuma wanatupotelea hapo tu, hawataki kusema wao wametoka wapi na wanabomoa mpaka wapi. Jana tulishinda na wao huko kwa shamba, lakini hawangeweza kueleza ni nani aswa amewatuma. Kwa uhakika zile manyumba zimebomolewa, tukifanya valuation ile tu ambaye hatuna finga zile tunaweza sema ni kabisa ni mamia ya mamilioni. Zile manyumba zimebomolewa na zingine zinabomolewa. Unaona watoto wadogo wanachukuliwa kwa ile nyumba wakitolewa kuwekwa pale nje ndio nyumba ibomolewe. Kwani tuko wapi? Hebu wewe jifikirie, wewe mkubwa fulani ukiwa mahali huko, mtoto wako achukuliwe kwa nyumba awekwe pale nje ndio nyumba ibomolewe. Hiyo ni unyama kiwango gani? Na ukavindani kauna ke Minister Muveani wa itheka serikali ni akaunti ya Masaku Philip Kilonzo ndaunya witano kwa alama ende na utwaisisi ya kuombwa nyumba kwamba ungamesesa yu nikenda kunenga serikali ya akaunti nela yakati kutwaisi onania na kumana umo wa thino onduma na kumanda usungio wa kutoa kila nasia yulu wa kila kende iwe pa Portland tafadhali polisi yambe ungamia kila yendeje nundu oundu tamina kwa sia bumbe niti tende kunena na serikali ya nene yulu ondu tikana na kitheka cha Portland nundu be stakeholders itatu taza national government, county government na alame kala kitheka nichu notondu nena ni onu endeye ni kulya kwa ndaya kila kiende bacha ambe ungamwa nikana kukunena nyakuna gwo kwendeye kakiki bacha Portland ni cha mwene ndi wa Masaku na mwene ndi ula waombwewa bau ena haki ya uthi kwa kaingi kwake kuti kulyola waombwewa tikenda na wia kila mundu achoke balabe kwake wendo wake nyumba ya kundu yakite na balao need utethio ona tibo tukunie isimu. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kuma wa Portland, Mvoko, kaunti ya Masaku. Skulu wa musingi wa St. Mary's Tala ni watethekana itangi ya kuketha kiwu kuma kwikundi imwe jiteya serikali kwa isiitwa Premier tanziemwe ya kuikiithya utheu wa kutumia kiwu kisio. Mwalimu munene wa skulu Vilingi ni wawetekana wethi wa uniko kwi utalo munene wa maniwa ala mavulanite mimamutha me mwanya na alangi palanake muungami munene wa ikundi yi ya Premier Gideon Nyaga waelesekana kielelo cho ni kukwata kisomo mbau na muno kwisila maunduni mavata takunyai cha kiwu kati wa maundu angi ala matwai ya siabo ni mutisia ena Mauvoo. Munene wa skulu yo serikali wa St. Mary's ula witala eleni nyingi elesekana ni tambia sewela yosiwa ni kundi ye na kwithwa ewu ni komunene kwa manyiwa alame mamudhame mwanya alama somea skulu ni uyu na yuma tonyo wata kiwu kitheu cha utumia kavindani kalame ethewa mthina munene wa kwata kiwu na utungea mubea ala ma Premier credit ala ni matuete ye tangi matuete kiwu na ni kindu kiseo ni kwithwa ino ni school special school tinasiana physically handicapped tinasiana ingesi mentally intelligent and kiki tethesia muno nundu siana isu ikanusa o kiwu kuma ba mubelekine iteo iyo manda kiwu kwasa kama munene wa ikundi ya wetakana itambia imosi kwithwa twangie vindane ya munyao na vena vata munene waende na usuvia kiwu na muno maskulu ni tunapatiana water tanks is because as we do business we support the local communities on social programs. One of the key social program we do is water, to support storage of water, water conservation,
because water and sanitation, they are very key, especially for our school. We saw it is very good for us to come in at this juncture, especially now that we are coming from a very serious times of drought, which has been affecting our country for some times now, to come and support in terms of water kwa hii shule. Tunajua maji ni uhai, tunajua water is life, and therefore when we have clean drinking water, clean hygiene, tunazuia mambo ingine hata ya health challenges that we have. Msia wakisio Jackson ndakaulevula nitene kundieni wala sekanave vata makundi ala mena ndi musio kwa nende maka kwato mbau weta kanane matembe oma kwikiria kana isioni siethe wana maendeyo indi ti kuendea na uthenya ende kana kuleo manenge maendeyo iti kindu kiki nini it is ni kindu kiki sio na tusiana situ ni sia kwata kiukitheu koungulia mwalimu na sei ma skulu eno tunenge premier credit support nuna mone matunanga support andia ju community ya Tala kindu chambe twambe ikwebundi cia kuthoka cia aini nundu twathocha aini no makoka matukuyesi nuzio munanza kuanga manthe sindu na yusi ndu ila munandu manga manthe nicio nende na kwete nundu kila nethia ngaeta ebala cha elite to mundu ndu nona skulu witu wa Tala wa St Mary Primary School ndwenda kigu na naina mantha itangi kulangu mantha nayo ne kalandi na management ya kampuni zwa premio na umundi ni twakwate tangi alitengilie 10 na bado kuneawe mwingi muno na mwalimu wala nyingi nwende anokulia makundi ya kutambucha kwa kufikia maskulu kwa kanyola mekwenda utethio enda siku ni anokwata kisomo mbau na muno sanila sina mamuthame mwanya kuikiranisia toa maskulu ni boya nikenda maende na ututethia na mayende ya na utethia maskulu yangi ala mena batata usu nikulia kwa asiai ala mena siana sije na mamutha maseo pa skulu ni wa Tala St Mary's Tala titi punde asiana isu kwa une maeta asiana isu ni kwethe wasio ni talented na nito naika maundu maingi iketethia na ikatethia nthi kuma matungulu kaundini ya Masako nyenito waboni motesea Naindi okwa kubebyo na mundu kwa sieta wa Abros kuma kwa Mbatia Kitanga Mua Hills mumbunge uwa Mwaitu kuma kaunti ya Kitwiva mwena Boni Mwalika Michael Rutelemia kwa sengarama ya mikalile ni kwambata serikali ya Musumbi William Ruto ni tatete undu vatoneka mathoa masi ndu mathe chakeli ngwatanio ya Azimio maikane na siasa tuthukumwe na indi usuni woni wake Abros kuma kwa Mbatia Mua Hills kwa Mauvoo asuba wibo twikila ngithio Vilingi wa Mauvoo twithiana ingi saa 3:30 nyenito wa Robert MUTUKU na Keisharo Ndinda atwala Mauvoo akwanzia ya meko kwa uyu Tiwanesa.